ovdje među bocama morate naći misicu, ali misicu dobro obučenu, a to je etiketa. Doduše, etiketa ne prodaje vino, ali ona je ona koja vas privlači. I sad morate, kao i kod žene, da vas privlači i da osjetite je li ono u boci odgovara etiketi. Nažalost, još nismo došli do tog stupnja, bar po meni, da jedno i drugo bude tako kvalitetno da vas, rećemo, to je i etiketa i boca. Malo se izgleda ovi dizajneri poput Ljubičića ili nekog drugog upuštaju ili su preskupi ili jednostavno vinari misle da kad ima kompjuter da je s time sve zadovoljio i upuštaju se u dizajniranje etiketa i boca. Doduše, boce su više industrijske. Odaberu tip i idemo nalit vino. Za razliku od vani gdje se polaže velika pažnja na tu grafički dizajn. Moramo na tome poraditi, čini mi se da imamo već kvalitetu u boci, a van boce ne baš. A s obzirom da smo Mediteran, mi smo već sa bojom i svime na Mediteranu. U etiketi previše prevladava crne, previše zlata. Možda i to je jedna ovako zaštitna znak tih vina, ali moramo se okrenuti boji. Boji neba, boji svijeća, pa boji puti žene, ako hoćemo. Nalazim jednu etiketu tamo baš poput siluete žene. Meni je, recimo, veoma zanimljiva boca od prošekta Hektor, koji ima jednu povijesnu iz Tvrdaja u Starom gradu, jedan detalj, koji je veoma pametno iskorišten u etiket. Eto, moramo ići prema tom, da imamo spoj tradicije, povijesti, na kraju i Mediterana, što vi kažete, i naše kulture. Nakon ovoga Ljubičić ili neko pokaže jednu seriju svojih etiketa, da upozori na kvalitetu i nekvalitetu, da budu okrugli stol stručnjaka koji se bave dizajniranjem tih etiketa. Recimo, evo sad mene ovako kroz glavu prolaze etikete Matka Trebotića, koji je vrstan slikar i grafičar i njegove etikete su meni jako zanimljive. Nema je na niti jednoj boci. A počelo se s tim serijama, ne vidim. I Nobila i svih naših, ako hoćete i pokojnih, Vidović, evo zašto ne? Zašto ne i kroz bocu, osim onog bukea koji je u vinu i reklamirati našu umjetnost?